Angikubingelele mfana sekhaya nanamuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu longuJehova losipha kuphila imihla nemalanga, losinakekelako nalosithandzako. Sibonga ke lethuba leli lokuthi nanamuhla Jehova asipheke lokukuphila. Ase siphindze ke sihambe ke siye efini laNkulunkulu la khona sibuka sihloko lesithi Vusa uJesu. Lesi sithatheleke lapha yana efini laNkulunkulu encwadini yaMarko chapter 4 from verse 35 to 41. La khona sithola Jesu anebafundi bakhe bahamba ngesikebe sekuvuka umoya ilwandle umelana nabo. La khona sithola abafundi bakhe Jesu bafika lapho khona bamvusa khona. Sithi ke namuhla asesike sibuke ke nawe mhlobo wasekhaya lifu laNkulunkulu encwadini yaJona. Lifu laNkulunkulu encwadini yaJona weqala. Sizawufunda nje verse 1 to 17. Kodwa ke angizokuwafunda onke. Ngicela ukuthi mbona sekhaya wena mawuthola isikhathi uwafunde onke. Mina ngitawufunda nje kusuka ku verse 6 la kufundzeka khona kanjena. Induna yemkhumbi yakhanzanisa Jona alele. Yafike yathi wendani la uleleleni, vuka uthandaze kuNkulunkulu wakho. Mhlawumbe yena utawusifela asisindise singabhubhi. Ematilosi emkhumbi akhuluma odwa athi wota silekwenta inkatho sibone ukuthi ngubani lona losithosele lomkhokha. Ngakho ke basebenta inkatho yahla Jona. Base bayambuta bathi ngubani yena lo sibangele yonke lehlupheko. Utekwendani la? Ungekuhleza kuphi wena? Usife sini? Wabaphendula wathi ngingumHebheru, ngikhonza simakade uNkulunkulu welizulu lo wadala umhlaba nolwandle. Lamadoda esaba kakhulukade athi kuye yini ke lena lo sewuyentile? Phela lamadoda abesathi ukuthi ubalekela nguye ngoba Jona abesawatshelile. Sivunguvungu saqhubeka sawusha ngemandla aze lamatilosi athi sitakwenda njani ke ngawe kuze lesivunguvungu sibinde? Jona waphendula wathi ngithathene ningijikelwane sitawube sesiyabinda lesivunguvungu ngoba vele ngiyathi ukuthi ngimi lona lonithosele lomkhokha wesivunguvungu. Esikhundleni saloko lamatilosi etama kugwehla ngemandla awo lomkhumbi ukuthi ubuyele olugwini. Kodwa ehluleka ngoba elwandle lwaqhubeka lawusha kakhulu kunakuqala. Ngakho ke base bakhala kusimakade bathi, awu simakade waJona, siyakuncenga ungasibhubhisi ngenxa yalomuntu. Ungalibeki etukwethu licala lengadi lengenacala. Nguwe simakade waJona lo wente konke lo. Ngakho ke base bathatha Jona bamjikijela elwandle lwase luyathula luthi nyana. Lokho kwenda lamatilosi esabe simakade kakhulu kangangekuthi athi mathi amentela umhlatshelo ethembisa nekumkhonda. Simakade wahlizeka Jona ngenhlandi lenkulu liyafike yaminda. Jona wahlala esiswini sayo emalanga lamathathu nobusuku lokuthathu. Lifu lakho Nkosi likuphila nelingcwele. Khuluma ngalo Nkosi namhlanje ekusene egameni likaJesu Kristu. Amen. Lana ke mbona sekhaya sibuketa lesihloko, siqhubeka nalesihloko lesithi vusa Jesu.
vusa uJesu. LiBhayibheli ke la sithola ke bangcwele kunendvodza libito layo lokungjona, and little Bible Jehovah ke wathumela lifu lake lokusho ukuthi Jehova wahamba wayawukhuluma na Jona, lokho ukuthi athuma Jona ukuthi ahambe Jona aye eNiniva, ahamba yojena sifa saseNiniva, asibikele lokho ukuthi Jehova unokukhonona ngaso, unokukhala ngaso ngenxa yemisebenzi yaso lebe ingesiyo lemihle, ngenxa yemisebenzi yaso lebe ingesile jabulisa simakathi, ngoba bebaphila sinoma kanjani abebangaphili ngendlela Jehova lebe kathokota ngathi. And lithi ke iBhayibheli la lendvodza lele lengjona ya ayizange imlalele Jehova, ayizange ilalele seluleko saNkulunkulu. Kunalokuthi yeNiniva kuthiwa ke iBhayibheli yase yahamba ke manje lendvodza lena seyiya eThashishi, hayi eTharashishi kodwa eThashishi, lapho yabaleka yaya khona. And lithi ke iBhayibheli Jona asesekulomkhumbi ke manje lebekahamba ngawo, Nkosi yami, analabanye lebekade bakhona la ngekhathi kulomkhumbi lo, lebekade uhamba uya eThashishi. And lithi ke iBhayibheli and Jehova wavusa umoya lonemandla, wavusa umoya longetulu kwemimoya lebengaba khona, wamelana nalomkhumbi lebekade uhamba unaJona ekhathi. And lithi ke iBhayibheli lamatilosa lomkhumbi, Nkosi yami, afikela kwesaba nakabona letinto setenteka, nakabona letinto setifela ngendlela, tinto setijika, babona ke manje lokuthi phela lokhu kuchaza lokuthi sesingafa noma kukunini, ngoba kufa kuyesabeka, kufa kuyesabeka, imihla nemalanga siyashumayela kodwa akekho lofisa kufa, wonke umuntu ufuna kuphila. And lithi ke manje base bayesaba ke manje, babasaba, babashaywa luvalo ngoba bese kusondzele kufa. uNkulunkulu wayenta lendvo yabakahle manje lokuthi ibe imfihlo, ngoba kube umuntu wake wathi lokuthi uthi awufa ngaliphi ilanga, bekade awukheyosa kakhulu, ngoba inhlitiyo yomuntu ayizange seyike ibe njani, ayizange seyike ibe yinhle. Nkosi yami, nale yami nje ayisinhle, Nkosi yami. Uyabona bawuke wathi tshena wathi wena unenhlitiyo lenhle uyathi luthwa, lifu laNkulunkulu phela liqambe manga malithi inhlitiyo yomuntu yimpi, ngubani la kangayaphi ayinendaba lokuthi inhlitiyo usesikhundleni esinganani, ungabe usekomthini, ungaba umbishop, but inhlitiyo iyawuhlala injani, iyawuhlala yimpi noma sewukholwa, inhlitiyo iba yimpi. Manje ngilokho ukuthi nje bese iyafihleka, uyakhona lokuyifihla mase ukholwako, inhlitiyo bangede bayibona. Kukhona ke labangakhona nalokuyifihla bese ke ihlale ebaleni, bese sekuyakhonjwa kuthiwe ke lona unenhlitiyo lembe. Akekho umuntu la emhlabeni longenayo inhlitiyo lembe. You are born again, no none born again. Asengikutshene lokuthi inhlitiyo angeke wayishintsha, yahlala yimpi and ngeke uyigucule, and lifu laNkulunkulu lihlala nje lingashintshi lingaguquki. And lithi ke iBhayibheli nakuvuka ke lesimo ke lesi la madoda la lebeka lakhathi kuleti lamatilosi ke manje asayahamba ke manje, asahamba sayakovusa lebe kulithemba la kunento lengimangalisako
ngoba lithi liBhayibheli bahamba bayothandaza. Nkosi yami, ngoba lento lena inkinga akwehlukaniseki umthanda. Bahamba bokhulumisa tindvo tabo, abazange bothandaza, abazange bothandaza. Lithi ke sebakhulumisele tindvo tabo, sebathi khulumisile sebabonile ke manje lokusile tindvo atiyilethi solution, atinalo likhambi. Base bathola Jona lele, base bayamvusa Jona, base bayamvusa Jona. Nabamvusako ke Jona, bamvusa bathi ndoda uleleleni sifa la, yevuka ubike lo nkulunkulu wakho. Sekula khona ke manje soyabona lokwekuthi kani bebavusa bani bona, abebavusa letindvo tabo, bebavusa lamathemba abo. Nkosi yami, ngoba nemadimoni phela kafuni kufa, nawo ayafuna kuphila, nawo ayafuna kuchubeka phile. Bayamvusa ke bathi vuka wena ubite lo nkulunkulu wakho, uleleleni leni. Bafune kubitwa lona waJona nkulunkulu ngoba bebam-understanda lokuthi nguye uNkulunkulu lokufanele kuvuswa, nguye uNkulunkulu sibili lokufanele kuvuswa. Nkosi yami, bese bamvusile lo wabo uNkulunkulu sekehlulekile, asangakasebenzi. Nkosi yami, ngoba uyabona mangabe sowuzamile kumvusa lo nkulunkulu wabonakala ngasebenzi, aseke uzame nangwami Jehova, aseke uzame nangwami Jesu. Lothi na umvusa angenelele tindzaba takho, angenelele tonke timo ekuphileni lohlangabethana na. And lithi ke nabavusa Jona bafuna ukuthi athandaze, akuze kumela sebayambuda bathi sitawenta njani eJona kuze lesimo lesi senenja sibinze. Uthi Jona into leningayenda kuthi nithathe mina ningijikele olwandle na kanjani lokho kutawubinza. And lithi ke liBhayibheli abazange bakwenta lokho abebatshena bona. And lithi bachubeka ngenkani, baqhubeka bafostelela lo mkhumbi. And kuthiwa umoya waba nemandla ke kwendlulela. Nkosi yami, bathi nababona ke letindvo setenteka, kunento lengithandzako kula khona sekwembuleka khona ke ngalokuphelele manje lokuthi bebangavusi Jesu, bathi bebavusa babo bonkulunkulu, ngoba bonkulunkulu nabakhona lamhlabeni labavuswa abantu. Lithi ke liBhayibheli base ke sebayaya ke manje babuyela futhi ke manje bangena emthandazweni, but this time around abebese bangasavusi ke manje labo nkulunkuluwana. Base ke bayathandaza bathi uNkulunkulu kaJona nayo ke lento leseyingichaza ke manje, base bathi uNkulunkulu kaJona lokusho ukuthi ke manje bese babita lo nkulunkulu wangempela, bese babita lo nkulunkulu lo nguye sibili, bathi uNkulunkulu waJona sisindise safa. Sisindise safa. Bese baya ke manje bovusa indoda lefanelwe kuvuswa, bese baya ke manje bovusa indoda lefanele kunyakatiswa, lebe kuNkulunkulu waJona, ngoba lo nkulunkulu waJona abe ngilophilako. Nkosi yami, wangathi bongalinganisela lamadoda lakabona lokho ukuthi indoda lefanele kuvuswa, indoda lefanele kuvuswa uNkulunkulu waJona. Bathi nabamvusa uNkulunkulu waJona, Nkosi yami, wase uyabatshena uNkulunkulu waJona ukuthi into leningayenta ke manje, lalelani leli phimbo lakanishene lona, lalelani lamakhama lakanishene wona.
thathani yena nimphoso olwandle nimjishelo olwandle bese ke lo moya utawuthula bathi nabentanjalo nase bathatha ke manje bathatha lo Jona bamjikelwane and lithi iBhayibheli wase uyathula lo moya wase uyema kusha lithi base bayesaba kakhulu base bafikelwa kwesaba etimpilweni thabo babona lo mmangaliso bese wentekile wente njani na bese babona lo mmangaliso kungoba bese bafuse indvoza lefanele ukufuswa indvoza yema situations noma ngabe ngumaphi yona ifike ingenelele Nkosi yami bese bafuse Jesu fusa Jesu kuso sonke simo lobhekana nazo sebakushenile ukuthi Tindvo angeke tanihambela kahle lamndenini wakini asengikutshene mina lokuthi mawungafusa Jesu le Tindvo lamndenini tingalunga le Tindvo lamndenini tingahamba kahle ngiyakushena mina ngiyakwethembisa noma ngabe sebanitshenile lokho ukuthi lamndenini angeke nashada lamndenini angeke nawathole madoda angeke nenza lamndenini angeke nabathola abafayi nabanabo bafati asengikutshene mina lokuthi na ufuse uNkulunkulu wajona Tindvo uNkulunkulu wajona uyatenda buta phela lamadoda lawa avusa uNkulunkulu wajona and uNkulunkulu watenda Tindvo noma bekade kuthiwa atendeke kwakho nje kuvusa uNkulunkulu wajona uthathi nomvusa uNkulunkulu wajona abese le Tindvo uyatenda ngabe sebakhulumile lokuthi ungeke umsebenzi na uthola nini kulomndeni wakini asenge ngikutshene mfana sekhaya lokuthi na ungavusa uNkulunkulu wajona umsebenzi ungawuthola uthole kuthiwa umsebenzi awusatholakali uthole umsebenzi kuthiwa usekho uthole afike uNkulunkulu wajona avule ungakafunzi ente uNkulunkulu wajona ungakafunzi bese wena uba ngumuntu lothola umsebenzi Nkosi yami ngoba tonke Tindvo tikuye uNkulunkulu wajona lokuthi umvuse na umvusa uNkulunkulu wajona titha kwendeka Tindvo lamadoda asayekela lokwawo asavusa uNkulunkulu wajona kunendvo bekafuna kuyibona lokuthi nasivusa lo uNkulunkulu wajona kuthi awendekani yini lethe awendeka bathi nabamvusa uNkulunkulu wajona sathi taqala ke Tindvo tasethi yenteka taqala ke Tindvo lembala tenteka ngemandla ngoba sebafuse uNkulunkulu wajona ase umvuse uNkulunkulu wajona utawubona Tindvo tenteka empilweni yakho utawubona Tindvo tenteka empilweni yakho vusa uNkulunkulu wajona ngoba uNkulunkulu wajona uyakwati kwenta Tindvo kangcono ngoba uNkulunkulu wajona uyakwati kwenta Tindvo ngendlela lefanele ngifuna sithandaze manje mhlobo wami nanamuhla ekuseni egameni lika Kristu Jesu ngifuna sithandaze mhlobo wami egameni lika Jesu uNkulunkulu unemandla thinza yena vusa yena na uvuse yena egameni lika Jesu nakanjani lendlu loyiqalile itawuphele ekhaya na uvuse yena lendlu yelisondvo loyiqalile itawuphela fana nana yase one mind labaqabanga labanye ukuthi ngeke iphele kanti itawuphela utawufika isikhathi la Jehova atawusebenza khona ngoba Jehova nakasebenza usebenza ngebantu akasuki Jehova ehle usebenza
ayenta ngebantu ayende lento iphele egameni lika Jesu angeke ihlale lendlu yakho ingapheli noma ngabe bekade bangayidumisela kangaki bathakathi asengikutshela awuvuse uNkulunkulu wajona kunetinto leti tawukwenteka bayekele kube isikhathi sekuthi bayithunisele but tawufika isikhathi saJehova lapho bangeke basayithunisela khona Nkosi yami nasekufika isikhathi saJehova utawutenda letinto kube bethe longakhona tifana wakho kuvusa Jehova wajona mfuse sewuze ucabanga nekuyekela emsebenzini ngalendlela labakuvukela ngayo ngalendlela labalona ngayo ligama lakho asengikutshele lokwakuthi indlela lokufanele wedlule kuyo kwakho wena bitha ligama laJehova wajona bekumele wedlule khona bakhulume kabi ungayekeli kodwa hlala vusa indvodza lefanele kuvuswa vusa uNkulunkulu wajona uyakwati kwenta tinto ngendlela lengcono uyakwati ungathi bulali but kunalokho uthi bulali hamba uvuse uNkulunkulu wajona and uyakwati kwenta tinto ngifuna sithandaze manje mhlobo egameni lika Jesu Kristu ngoba uNkulunkulu wajona uyakwati kwenta tinto ngifuna ukukhuluma nawe mhlobo sekhaya letinye tifungufunu tifukile empilweni yakho tavuswa nguwe qobo lwakho ngikubalekela uNkulunkulu tavuswa nguwe ngingafuni kulalela uNkulunkulu tasethi yavuka njengoba tavuka nakushona but noma setifukile ngisibuyela umfuse uNkulunkulu buyela umfuse Jesu titawubuyela tinvo takho titawurestore tinvo takho lebekathethe chiwe sikhonyana titawubuyela kuwe Nkosi yami akunethaba iminyaka bemingaki titawubuyela kuwe titawubise sengiyathandaza manje lo munye besaqabanga nekuyekela kukholwa uthi lento yekholwa isebenzi sengibaba thengiyesama Jehova kasebenzi Jehova kangiphumelelise asengikunika nasiqiniseko nasi ungayekeli buyela uNkulunkulu wajona ukhulumisane naye utawutenda tinto empilweni yakho utawuletha fakazi lokwethi uNkulunkulu kunetinto letinshala tendile empilweni yami sengiyathandaza egameni lika Jesu baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu ngiyathandaza moya loyingcwele wasimakathe ngiyathandaza uNkulunkulu wasezulwini nangiyomfanakho babe usamile ngathi tonke indlela but wehluleka kwangathe kwenteka sengiyathandaza nasekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngephula imivalo yalomubi ngephula imivalo yema evil spirit nanamuhle kusene egameni lika Jesu imimoya yasePersia lebekathe iblock emthandazo yaDanyela ukube ingafinyelele emaphakatheni sengiyayephula in the mighty name Jesus Christ
waseNazaretha, moya waNkulunkulu, moya wamandla, ngiyamelana nomoya wesuicide usathane la usebenzisako. Nangu yaNkulunkulu lebekade asaplanile, nangu yaNkulunkulu lebekade sekahlelile kuyithatha impilo yakhe egameni likaJesu. Ngenxa yokubatha ubamba lethinto, baba bambele likhala leli lephuke, abambele likhala lela nalo lephuke. Babe ngiyathandaza manje egameni likaJesu, ngiyaphula lemivalo ekuseni egameni likaJesu. Akwenteke yakho inthando, akwenteke yakho inthando empilweni yakhe, makashintshe. My God, oh my Father, ashintshwe lifu lakho babe lelingcwele. Babe siyabonga nanamuhla babe egameni elihle phezu kwamagama onke. Uyinkosi babe yobungcwele, uphakeme kuze phakade naphakade. Busisa wonke Nkosi lothe babe kubuka lela video, baba wethu longcwele Tindvo bese uyatenta Nkulunkulu. Lokhu ngikunikela ngekholwa kwelihle igama likaJesu. Sibonga nalelanga lanamuhla nalethuba Nkosi loseboleke lona, lethi babe sihlangane egameni likaJesu. Wena uyinkosi ngethulu kwemakhosi onke, wethembekile Nkulunkulu. Siyabonga in the mighty name of Jesus Christ. Nkulunkulu akusise.